makanika bangare mutindo kuandamana ni wambai wandene byoba kiwa skrebu iliyo ni makomando. Biachara na arimi bamira igembe kuwa bakayokirya na kande etagaire bakiuria bunge bamiru kuweka muchemanyo maili 3. Akariba kiriya ngondo koriya mporo atigiye gutumyera ngabana kawera ritenguye kino mutari wa mama akiriya mporo atigiye kunjira mu MCs. MCs Kenya onde kuwa bakainga mbunge cha county Irombo reorerega kwingwa bakiuria dirikare ubadikira. Unaitwa madhidi wa Weru arinu Maureen Komina ningeto PHINEAS. IMAANA tuido tukiwata na iramu wankomidia na ukiola wa nyume. Nteto kuina kinya kalono. Nteto chero da Ithatu ikambereria da ichichiongo. Makanika bangare tonine mutindo iwa budete maandamano kumeneria wagagia burabu ingiti munumiru. Bari uganto barabenda gia skrebu iwa kuba chumbura na kinya nanjira ya kutuma makomando kana barabakara mitaene kuyi interview na kwendia ta skrebu nendi bakuria dirikari kaunti ya Meru kwenga anabaumi taene kenda batiga obachumbura. Muthyo na arua makanika ndene kaunti ya Meru ibete bakithia maandamano jathiri nekenda kunyiria mabisa bokaria na mathigare kaunti ya Meru kuona kwinokaria bagitata bakiwa gita karaja interview bitete bekiwa na bikendo ja skrebu itukoromba national government na county government iongera security nonto ara tukinyete batu tuinyirekete muno nonto bwa wamba bura bukwenderea ngaraji twetiga ngare utuko rokere tukeja nekori gita nekori wind screen nekori crown wiro ete na habu na into bibionde bia thinga to bireta kwendo kwa skrebu ngaraji yakwa emiringe kebuo na gintu kira tukoromba security nonto sokora cionde igutu nyangeria ngare chuma chieiwa chikabaka gitanga waya beja bakaiya chuma na ndeto twakaraja abatu totena thirikari nya tuyo tukaria na hii makamando wanatuiba. Hata mimi nilibio gearbox 6 na ndio niko na hasira, ndio inakuja hapa na inakasirika vibaya sana. Sisi tunataka wachukuliwe hatua kali sana, kwa sababu tutaki kuchukua sheria mikononi yetu. Kulingana vile mimi kwanza mimi nakasirikanika nikiwa mzee hapa, nikiwa makanika mkuu, nasikia vibaya sana. Bagule dikale kaunti ya Meru batigiri bakomenyana na baba kuranda na mitaene kana ja commandos nonto ni babo tumna kuya chumba ichengari na kwende ja scribe baba kuya nabo itoyeketi komenya ne ana baba eto toita ma commando na bange bongene tuiromba county government nonto ina uwezo bwa kujukiana baba onde jukie baikie mwayes tukero batena kwa guikwa itothererwa tauni ojora tukumakiro barabara na tukona parking chigishughulikirwa ana bao ibamakyo ibategero ba first priority na tuana toto chokorana tu tukona twandiro na tu twabora biashara no tukanya babo chwabia kura sababu touga tobaore kana tobadithire manto ama wataumia. By the way sisi mechanic ni watu wazuri, tutejetere anto kintu kithoku tujete gutethua tutethua na security no security ne urete ke mechanic na mechanic bata andamana kaire inaru antu kwembere lakini tutekwa na kuvokia town tukira makanika yothe thoka ya town so tutethio na amna bubu bakena nyomba ikugura chuma inkuru chito chikitegero muno nonto bamwe nibo kutaba gitetheria wamba bubu kona ndi tukuromba anto baskirebu ibategera into bire bakugura na baraba obenderia utiomba kwenderwa chuburia na imuntu kuona nyarubungoro atena ruwa nyomba. Mimi vibaya zaidi kwa sababu mimi nilinunua choko nikanunua gearbox ya mtu ya customer, nenda sikia vibaya sana na sitaendelea kuongea mkanika mwingine aongee. Kintu kira tukuromba ni antu baskire baraba kugura chuma ciangari babu yeri kwethera baechagua gachumera bakugura na baimenya ichuma ile kwa hizi vitu wanapeleka kwa skrebu na ukienda kwa skrebu inafichwa, huwezi kujua nani anausio. Ndio tuko na hasira hapa. Kwanza mimi nakasirika mbaya sana. Weru gorota neta ogeka ande goro chokora kweja thukieta thima na leta kathima chiringi egana chiringi 50 kintu kiro kiria mweno kamuri na chiringi 6,000 10,000. Ingiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki.
Arimi bana ne bakimira kimira muna biachara bana ne kumegembe bawete babakayo kiryankia mayana kanda itagari ne onto bakweta miraya mudemba yombokita bari bakyuga gukurukira kamite ya Mira Task Force ne bari ne gambari mwaka mudiru na bachinda kinyakoti ya uryankiama ereke utonyera Mira batongeretu ne Jacob Mantelene bakoria bunge bamero weka mutemani omba Ithatu yo kwari ryangerekano kuruki Dennis Mugendi na Ronoro ni arimi na biashara banene ba Mira nterene ijisia igembe batongeretwe ni mantiri monyo mkombozi na bangi basiumireti na gutariria sare iria na kanda rwanyirwa kurwana ndawa cia mbogitaro batonyiretie mea gutumiria Mira iri ndawa ya mbogita. Mesimama kwa sababu ya huyu mtu anaitwa Nakanda. Tunashindwa hii ripoti yake anatoa wapi? Kwa sababu WHO kama imefanya research na ikaona Mira ni halali na Mira ni mzuri. Na hata nimwambia hata kabla WHO kufanya research, wasasi wetu na mababu zetu tumefanya research. Sisi tumekula Mira miaka yote na hatuna shida na Mira. Kwanza ningeuliza serikali yetu tukufu ya Kenya, rais wetu William Ruto, Kibaki alikuja hapa wakati wa siasa na akasema Mira ni mzuri na akakula Mira. Raila Prime Minister amekuja hapa akakula Mira, akasema Mira ni mzuri. Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa anatengeneza Mira, alikuwa anatengeneza sheria ya Mira, akasema Mira ni mzuri. Ruto juzi amekuja hapa kwa mashamba ya Mira. Ruto umekula Mira na ukesema unaenda kutafuta soko katika nchi za nje. Na huyu Nakanda ni mkubwa kuliko rais wetu wa Kenya. Na Nakanda ni mkubwa kuliko WHO, madaktari wote wa dunia. Nakanda nataka nimwambie ni mubiashara na anaharibu biashara, anaharibu mimea yetu ya Mira sababu ya biashara ile anataka kutuharibia Mira yetu. Tukihusunika sana na ntupa ku lose market internationally. Ntu Nakanda rewe ni drug. Na ratu ikashia Mira na naraita kuonde biashara para bonde thai bare njirite kureka kugura Mira na mankatha ine anjite kwashe value na ntu bakwithira Nakanda ne mekirite ki drug na gukurukira wakiri wao kurauka mwanka jwangiri 2013 bariuga ni bari na igamba na Nakanda kotini ya Milimani Nairobi nyonto bagutumiria Mira iri ndawa ya mbogita na bamishinda nyuma ya koti kuwa Mira ati ndawa ya mbogita. After that 2021 Meru County Governor Kiraito Murungi organized a scientific conference on Mira in Nairobi University. Nakanda was represented in that meeting. And it also, its representative clarified that Nakanda has no issues to deal with Mira, or has not recognized Mira as a drug. It is told the conference that it only gets reports from other sources, but it has not done its own research to classify Mira as a drug. Therefore, for Nakanda to come out again and claim that Mira is a drug, we don't know where it has come with those findings. Ontukinya nandi bali na mubango jwa kuyukita garia ringi. Kama Nakanda haitakoma hii maneno ya Mira kila wakati kusema Mira ni drug and it has no backing, scientific backing of the same, we might go back to court again for review of the case which we aren't with them again. Bio tumandomba ikundi bila bionde bibwethete biecietanga chairman wa Mira tiretwa chairman ritetha ciantu bibitetha ciantu ni idea yonto we chairman imbiwe nabio imbio kwira antu uninchuite thoko konto kwingika feli wachinya support ya siasa kinya ya antu kwa tukabate kuraya antu betu itubwirio koloma torlelie na antu barabe na kyao na antu bembe na inkuria kombe ka viongozi batu na bo atwete babange twarie nuntu bakorwa Nakanda tweke mucemani Nyasande kenda thirikari tuibwa tweke mucemani wa ntu ba Mira yo korwa Nakanda mairi Ithatu Sande kego kombeka edeka tu consult viongozi bange beteke twetegeranie twete mucemani wa Mira mairi Ithatu bara bagwenda itebye gwa chairman na turejara be barombere embere ongori bae wa Mira ndi Germany ugetha Germany ba Mira ni ana o acio nuri kuburinya wita kwaria nwe
wewe tete nkwenda nino tete nkwe binkwenda biashara emerebwe biashara emiraya abwa nkende gela yakwa na nkende mirekwa. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru. Akariba Gembe Central na South bajogireti ya gutuno wako munini wa ngabana ngari kienangwe ingwe yorito bone arane ndi bagugite ngabana kawiraga kurwana na kimera kemirabu ku ne kumania nagirage kurekana tingari nira watikanite isagairo mira kona nikyo gitumi edirite aichuna wa mona bo bariuga mutuma ntwedinkia ni watumira akariba embe bantere che embe betikiri ngabana kawira mwangaza igitara campaign na nende itakambereti ya kubaga bakiongela kinyabo bari tayari gutetera mutuma shagera ngarine wetu ngari ukambia gutuma tubicha na kuisaidia antu na kurara gukamatari na ngari cha thirikari na ekuru itwene nyabagu ikonya nyuki baka ikona na kothiuruka kawosi na ngari cionthe onto no tutije tune nyanto baka wosi abaije manto ya ngari no ntu wa wathambaia gatugwa ngari cha thirikari igaitangugi yo maramari ye gusaga ya kuikia mwekuru oku picnic kenda ngale jo kuga ngale ira deputy governor Antugo nyuma ya ntugo era yenge kaunti ya Meru manto no akama kuthina mbe na kuonekana makigarukana na kirugutirage gi siasa gikithia mbe na kuwata amwanki imononkoroki ende imanto makonenie na kirage kwerekana ate munini wa governor na tunyitwe nkare era batiri kwithira gitumira ya kithirikari wamwe na kugitangiro angendo ochiake cha kuthi ome ya nthiguru ya Kenya ntubabo kiretie emono murugutira omonene emono nterino cia Gembe akariba ntere cia Gembe Central wa na Gembe South bakimenagirio ntubabu mbia thero nawe reko kanira ntu baku twina kilipu cieke social media na ntu baku baringi mbicha bakona na ciati bibi atumire ngari ndebute ngabana chunwa nika miraira riero ngari-ini mutongorio kwana ureke kurona tongorio bangi kankorie ngari cia kaunti ya Meru re ni ciaku ni cieto ni cia tuenthe mama nekora wa idhinja kakaria kinya kaorenda aumembe na maoro aninge norenda kinya ewo intobia thirikari na bia thirikari bia muntu wonde na tutiaracia ya mai ya kuhusu ngavana no ntwitwethaira twisi we na mutuma noeto na tutemenya kurwa na thirikari mwene twaikuo lakini okia kwethera kawira yeu tukuibwa mutuma usunwa ngari thirikari iurure aku na soka ethera na kuitirwa safari ciake cia weta London USA tafadhali otokinya antu baku babeta wakunda ngutuma ndwini kiongozi na maro wetwa kasupu bariwa nika ngabana deputy ngabana ari mirera ari ngari neke ikara kura mira utuku njirene ibo ntu ba muchuni ngari no etakilabune nikana wona kandra utukuru ya na mira umietia ndawa cia kulevya kamera ere ontaka kana mira kae kintu iki mireye kawira ni otwenda si muntu agarua nkimarukira aganyira eto kuringira kura kankwenda okwira atire kawira wewe yere wa Meru County kaweta wonki kana Meru County lakini utekwa wonki ore umone ronde kukuorwa ya kanya county government yetu Meru itekwenda kuibwa mira no ntukwira nyakanda ni atangasirere wa mira indaba cia kulevya ende nyewe ngaba noka watanira bure bwererwa mira indaba cia kulevya kawira waorerwa nambi ninge murea na rutire tondoke mira kawira nigutogoria batwire kana na batu antu bembe nitukwona buru niko kwenda tuthika na batwe nitokuwa warwa na muntu weto deputy ngabana kinya batwe tukarwa na uwe thai maendeleo ya kawira ndondindwa tutiringa mweri umwe utibwe vite kwambiriria no kabati kaende mwankari ndi mwame agetanu ethire ogwende bakiro ya ngavana kawira mwangaza ngabana yetu itokuromba riromba menyera na betu begembe umwari mutuma ureka kurwa mutuma batu twakumenye through mutuma mantu akurumanga mutuma mutuma reverend rutumwete heshima na heshima ratwete mutumira tukwete yu asangapana mutume muntu murungu atarenda kwanikorora mwanikire nara kuwa ngarene ko waterwa mba lonjini re ilonjini ere ko muwate wa ngare wati na dere bora wetanyo kare omweta wowe boso bwesio ebubele na nto ibabo county na mamio county kankwenda kwira atire kawira kioro yaku kiriko
na muthoro wa murungu yo kinyete no theri wako kuthana ni bangi na murungu manda mungaba na reka kurwa na mira reka kurwa na atongoria bangi deputy ngabana wetu no tumeto kwa kurembe uri koya muntu ntethingia no twathiatite ende urendo muritangua urendo mwethie muntu te portfolio aretha guthoma ngatheti obicine na ntuko cionthi atura kwaribu nga mucemani orari na itakuina rimbo rwaku ni ciaku arachi cionka ende muntu aukathe nawe aukathoma wake mutolo Kumegebe North Beton Class Chabari Akaribawandi akira ngondo egembe Central patongeretu ne MC wa Karaya Richard Kyomevero iba mineti bona ne mbunge watia nia East mpuro wa Bori Nyonto ubo gutonyera governor wa Meru Kaira Mwangaza nende iromba reaone ati mbunge wa amona senator Kadhuri Murungi baidira bakya mama kanyarite ngwebora kubatire na mutari munene wa governor wa Meru Kilimanto igesiasa Lawrence Mutweri na urete mbunge watia nia East mpuro wa Bori atige kurutira ma MCAs na kubaringanithania na mama kenda bamba kwithira bakirita ngwene ndio rakubatire Nicholas Chabari na utumenye diechio wewe nguma kaunti-ini wewe mwana ntugotwe ukaenga mwana no nathu ukaenga mwana no lare ukaenga keute koloi keune kwa nebo ndo ya rwaro to kebuli keike berikyo babera ambodi wonka bera kwa bachiombe bana Miario ya kiumia kithiru ya mbunge wa Tigani ya East Mporo wa Bori yaweketha gavana wa Meru Kaira Mwangaza netete na mbere ukirirwa na arakariba kirangondu gicione bunge kia Gembe Central batongeretwe nura wa MC Richard Kyomevero amenerete Mporo wa Bori na kuwa no mwankaro mbeorekeri kire kurubonde ba Meru nae gavana Kaira Kanya ritere ya Meru ngwira ba mutarire biyeteru aria o kumeneria kitendo kia Mporo wa Bori muno ke manto ya ari Gembe North antobetwe pambere nkwenda kwera Mporo wa Bori embe tiko kontukura muntu ari yabe akora ke yo taika embe na tongeria besimite ngabana bonene sana ngabana ora twendete nitokomya nara ya na taito nara tiane na atarire siasa lakini ari na mbesa kama tete na njara kenda werianto akaruma ngabana akaruma ngekoro cia Meru cionde na ito kwenda omera nawe sore no ntoko yaka matete nkibere aka waka uruanga bana nange koro cia Meru cionde yu makosa manene nipo ntoko nange koro na ari baba ya o padhori winkungana nange koro cia Meru ninkungana na njori ukomerere ya Mporo wa Bori ningwande na mwekoro lakini kuona ntomboro miaka matete nkibere kusema ukweli anto ba Meru batwe tutona ntomboro miaka matete nkibere ende ntomboro megori agiwa haya kethange koro ningwa ntenda mwekoro ko ekethwa na Kawira wengo no mwekoro na ninga baneto kuuna ewe Kanya aritere a Meru ngwe Mporo narekane ya mama akorore kiraito akoro angava no nge warekuo munya uwango na mukorora arabuta nwe Thaa ito mura narekane nwe are Meru ba Mporo te mama komba tafadhali rekwa na ito twekethana nkibere batu twena mesie twera twendete twena ana betu na itwendete mami etu sana ibo tutamudhurana kure inyinge no ntuito kome mama watu rithirangue ni mama we tayari wetaniria na batu kendukira tukuromba ni Mporo amenye miankeke arekane na mama amenye utoritirangue tutawisa ko yakurumanga mama eti mama baye bato ekethera mama beto ende akia okay unde ndi mwana kandi mwana muthaka akia ekethete Kawira no mona ekethete mama onsiere mure nareke anko mure nareke na eketha mama beto aeka Kawira kanye kawe atoritirangue na Meru endele mbere omuntu narome kanye ne kawe arite ngwirere ke nuntu 2027 tukeya tukarirenge ya wananchi tukeya kuona ngwira bortete na rera tukeya twethire we etene ke Mporo ri ngwe ku irare weketha Kawira utarita ngwe ku fanya kazi yako achana na kazi ya mwenyewe ntautano isietete na mbere ni bamenerete kinya mbunge wa Central Imenti Kirimangoshine ni kiraba kuanika otonyero ritingwe bwa gavana Kaira Mwangaza na raba kuboria ni bamenye miankayo na baritengwirere yo Mporo wa Bori na Kadhuri Murungi na Ngosine antobo abunge bo papa Ithatu ito kwenda mbere ndenda kwera Ngosine o antobaka theri na bakurira antoba kiago na bakurira antoba kariene na bakurira antoba kibara nyuke na bakurira banda marete ntuko cionthe
utukomba ngwe ku ya wondi ya constituency ku ya Imenti Central lakini nkuibokero na ngavana Kawira Mwangaza yaka kathuri aremi ningwe yewera to mutarite ya senator na aremi kuruta ngwewe no ntubandu kigina gira gibatire kuma na national government kike na county Mwangaza ikinyari tingwe ba county baterei onto baterei tutaibunya ntukwe mogathuri agetheta nara na to menye muchore Ruto na muchore thirikari tutaibunya ntukwe mwe agetheta agiwa becha ni ciendu nara county kenda nya aritingwe ba county betatia bariwa mporo nete nara mbunge aende mswanda jo kuthetera mira ititokina kanda tatuisa kwa kuingililia siasa za Meru nasi yekando mudia kirevero itare kento Meru county ya ora boko ya renge ntothi tafadhali kathuri mbunge yangu ndo kwira anto we ureta mbesa Meru county wana gweta kuita mbesa Meru county ukaita iketa nyiringi anto baguku ano bathania mbesa milioni ubeta kwa oversight ngabana kwena atongere twari abo nya assembly ngona bakiria bakiringe tuma kutuko cionthe Kalembe sima ngabana no ntwengwe ku yare rura rero na remerwe tafadhali ngavana mandeti yake ya Meru county yonde waremerirwe rura rero bakwenga angavana kanya reka utumira ni viongozi bakathuri na bampure athuri kuruma ngavana kila siku ni ngavana kila siku atewe tarenu ni muntu oro saiti ora ni president wa Meru tafadhali mpe heshima. Nkiripotera Weru TV kuma Kirangondo Egembe Central beta Marion Karugi wa Kinyua nonto ukithira ititana mbere kwatana na batu ino nonto kwitha tukiona kanyaga kunoka ine mbere nkwirero no tiro ni class chabari ndini rwa Marion Karugi atunokia nini nchokerete na mtatu ingi ukithira gita kuraya Ana ni yewa kuma kiri murungu Guardian Hospital ireri barabarene akangeta gwita mawa iri na nkiro kugwata ugeni bantie betu arosia na ari betu kenda kuba utungata boshiari burabweza nago mathaa 20 jana ntuko chionde ni ataramu betu bari na uteabweguru turi na normal delivery na CS delivery services uri na kandi yaku ya NHIF na linda mama no wone utungata bunthe gutina marejangie nkuruki kiri barabati na medical cover kinyeriku turi na mahurija tikuinyeria mubukojo waku ni untubonte tonkuruki turingire thimo ukurukira 0703847379 inkwenda kukaribisha kina mama bonde barabe na araome bakubishiko ya kwa watwana beje Guardian Hospital na kiwa hospitali Bree Smart na ye clean karibu Guardian Hospital kangeta kuma ke clinic kya ANC kiu kya kuthiatira mami betu barabe na yu kuma kubithirwa ithimi kuringwa mbica cia ultrasound thiatirwa mwaka kwe wa ana. Guardian Hospital, quality health care for everyone. Nukwenda munda ukainogia kairi Golden Peak Shelters Limited benagwe aja kwaja twina miunda kirua mbaria ya 50 by 100 na maguri ijaraja kunganira muko jaku wina chiringi 200 yake ukaria deposit ya 100 ibingi ukaria na meri Ithatu miunda jene nyata itutie tayari no menye kinya au ntumbori twina munda jo 50 by 100 mukana na Farm City wina 350 ake ukaigwatira kaithi gaku ugatiwa nyuma ria 100 ake cha kwambiria ibinge ukaria na meri Ithatu wende kumenya Nteto nkuruki turingire thimo ukurukira 0707997788 kana uturiungiro bichine chietu Royal Business Park Mutindo jo Kangangi ngoroba ya inya ukamamira matu. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya mwanya cha masters nthigurune ya Amerika.
kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plain gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Centenary Sacco ni sako ya mwengeka na community based sako. Jagua Centenary Sacco morto jwetu ni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jwa kuna baite ya ntheburu. Jagua Centenary Sacco tuina mungana jwa mubango jwa mushara jwa ku kiri urimi togo kiri urimi jabwa kaoa majani na kinyeria. Jagua Centenary Sacco turi na kinyamukobo jwa kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wakwa kuthoma tena thina mukobo jwa ngari nyoma na kinyamyunda. Nkurukia Jagua Centenary Sacco tukamenyera gikundi gyaku kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku kagita karionga kwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntareshia nkunga nari kathoa na ntere ikwiritithira ka university rikana uri mukiamo Centenary Sacco mbesha cia kwiko na dividends o mwaka riunga kirindwangishie tontereshia chuka Kenoro Motwati Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyarwa ngiruru kuma timaone rujite aja toga kombithia gwika mbesha cia kukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiringa thimu ukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Na tuichokerani atende MCs kuma county chiondeni baritete mukana yo kuinga munge cha county watu katirikana ne itebongela michara na kinyakwa dura kigina kya ward ni kyo one fad na mbecha irekana kana iro akiri MCs bakolo to abuni nyuma ya ntuko 14 kuthira irane ndebedrite bakine nkara dirikari iba macho KMC bankuru kibaminate dirikari ni onto bokuraga kuigwa maromba iyo Anthony Kadenya na kulikithia. Nyuma ya MCS kumantere mwanya jia Kenya kuidhira bena musema ni munene amuje munene wa Nairobi bimebile betuku MCS baba ni bedhire bakinenkana mendekithia mao kili dirikali. Will as many of our similar opinion say aye? Kili mendekithia mama MCS yendekithia laule ya mbele yale kuidhira kuthondeka ward fund na idhira gikirwe kile watho ikidhira nagia gisunse kya 40 kia budget ya county. Yendekithia lejile MCS baba yale MCS balaba durene biama kana nominated bedhire bakinenkera mugawa wa mbesa wijikeneta affirmative action fund. Yendekithia ya kathatu yale thirikari nene ithiro gitethire thirikari ja county chithiro ikirungamira kimbesa kienda bethiro bagitithia na mbele ngugiji yao bula kubatelie. Yendekithia ya kana yale misare yao ithiro ikila ithirua na ya gatano kando na mendekithia mangi yale marupurupu mao majikaro jionde ja bunge methiro magisokerua. The Congress gave a 14 days period to allow engagement with the relevant organs of devolution, failure to which we were to adjourn the plenary sitting at the county assemblies. So we don't know the framers of the constitution, what they had in mind when they tell us that they are supposed to oversight an institution that they have joined us at the hip.
Because when you look at how the county assemblies operates, we operate at the mercy of the executive. Ntuku 14 jetukite leo nyume MCs baba kwelithia mendekithia mama muthenya omde ni beumilitie bakirithage mudoro wao wakwaga masokio kuma kithirikari. Sasa tunaona ya kwamba MCs wamekuwa wakichukuliwa kimzaha, na ndiposa tumeona ya kwamba kama hatutafanya kama tulivyoagizwa sisi kama wanakamati, basi mambo hayasongi. Lazima tusikizwe. Sisi ndio tunatumika, sisi ndio tuko pale mashinani, sisi ndio tunatumika kupitisha bajeti, sisi ndio tunavet watu, alafu tunafanywa kama ya kwamba si watu. This is not about us. It is not about the members of county assemblies. It's about devolution. And if you don't properly facilitate devolution, then what you'll find is that devolution fails. We are not seeing visibly the devolution. We are not sensing anything about the devolution if we are the county members of the assemblies. Na kuma na mekalika mama MCs baba kwa masokio kuma kithirikari lino beumilitie na kujukia garia na kuli county assemblies jonde 47 jithiro ikinga jikalo jonde mpaka lile bakathikirwa. The 14-day notice ends today. We therefore have no other option but to call upon all our members to down their tools across the 47 county assemblies in the next plenary sitting day. We therefore instruct all members of county assemblies to proceed as per resolution number 7 of 3rd May 2023 and suspend all the plenary sitting indefinitely with immediate effect. Tumeona ni muhali na ni muhimu kufuatana na kauli ambayo ilisemwa na wana MCAs. Tumeonelea ya kwamba assemblies zifunge mpaka wakati ambapo matakwa ya MCAs yatafuatwa. Kuma mji munene Nairobi, Beta Antony, Rangi wa Kathenya. Akariba marani bachiumirete na kuromba Rais Ruto eneke goro ya utoro kuingia wirane boke gitara campaign bakiaria nande kibandeto muthenya eru ari bariuga kinyama utaye itete bukadana kubatiga batina werigiro kinyanini boboyete onde akenya baba ingi bakwinyeleka kumane na utoro gwite Martin Mugambi na Chikinya. Oroiro kwimba irurwembo rwa Kenya ntugo gwa ntugo kere gonto mwanya ndeni ya nthiguru ya Kenya akariba gicigo mbunge kia marabatagoti nyuma nonto bamuturire tutikwigua tugikenio ni ngarama ya muturire au ithiiririte tukauria president wetu na team yae na parliament bagerie kuraithiria ngarama ya muturire asa maguta ma betirori ituje nimo makontrolaga into jionde kana muturire nimo makontrolaga economy nimo makontrolaga into iria tulijaga metu sukari na kila kitu ne tuturite na muturire momo ukonie biashara ya kugura into mandukani nontu tulenderio into na kule irandito muture tulegwe obuno lagweja wejira lakini turoba inyeli kuona liu kogu no kankuria laisi wetu Ruto atwesireria muna bakiaraniria na ndeki bandeto baugite uyu muturire wantugo kwao ti kumbika bakiugaga gutire kyo kwao bakumba kugura nione ndore muturire nontu into cionde no kaciembitu mutu ne mwitu mucere ne mwitu kila kitu cionde ne gitu tuligura into na koro na amono gu ule mwetu toro tuli mata wa majani kawa utina mbesa neria riu nginya thaa inogu utina mbesa koguo ni turiuga thirikari no ikuya yundiye egerie kuthii kuturaithiria nyamu tuli magata tu arimi. President wetu Samuel Ruto atanyianyirie into kule atupromisete kenda tumbe gutura muturire mwega bakirikiria bauritie mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto kunyianyia maguri mainto na nkinya kuiga wira ne buranenkanire kagita koringi bocia cha gutigira uturo wa mukenya wa kawaida bo kwenda indama. President Ruto abatia atwemanirie muturire wa metu maguta
na ona mikarire buria atwiraga tugekara twi biashara citu wega na nikenda twire tukimusupporta gogu atwirire nuntu riu ati gutuingiria kiriko kiria atwirite agatu support na kinoka tukuinyikira twi guku macinani tukithura thirikari ino twathurite nikenda mwananchi uyu wa kawaida yani atuika wa gukirira watuike tugaukiririrwa mwananchi wa kawaida agaukiririrwa no lakini thaino intojitetie riu ona twari majani ni kurimia turimia kilo imwe ciringi 12 ntukurekera no tikukera mbesa igokinya magana no maile no marato sana urekera magana maile ukerete muno uri mukedi muno kana 150 riu ari kurairerio ukauria ni mutu ni kurira mwana cukuru kana ni mbio kurura Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ngwatanĩro ya biashara kaunti ya Meru iboretie abunge ba Meru kuria gukurukia riendekithia ria watho bura bukumenyekana ya Finance Bill 2023 bakiwa yo ni murigo nkurukio kethirani ndio kya rukaira mukario Kenya yontugoti bukongeleka nkurukini boretie thirikari ya kaunti kwamba kuromba kirira kiria biashara mbere ya kubaitithiria nene kubaretera mawatho yarakethira yabatongethia muthuri murioki na kulikithia kukurukira mukarigiti wa Mweru Rwendo Shua Kirimungania kiambega Chambers Commerce and County Meru ibejita mwe na kuria bunge ba County Meru batigiri bakukwithia muswanda jwegi mantu ya kigina bakiga musando juli kada yukinyeria nto muno iria ni kuinyeria nto biashara ni kuinyeria Meru muno 3% ile witu ya housing tukumsupport na itokuira nto betu na jumbe betu nontu bwetero ututetera parliament na bwina ndigwe nyuro tukuga kenda bomba kuregana na mbiru ira tutokorera kule ogoti tukarea na kila muntu akare ogoti na kwina bana ndi kiri mbiru oyi tukwariria turiro maguta kaire jakaitia kaire na nontu ya kura VAT ya 16% na aro maguta mbona ndisure yogire na shilingi 6 na ndi mbiru yake ya guta through disro ira kaire ikongera shilingi 15 kana 16 na betero yongerero into byonde bigukira thai tukwadia ndene Meru mikawage kuingwa biashara kai kuingwa inyinge chinge ande nondo nande gutena customers nondo ante batena nguge ya batena mbele cia kugura into arabori thirikari nene na thirikari konti kagitaka bakithithio ntu batigiri bakuya mana ukarabo nondo ibo ari ogo account ibo twitira nguge njega we want to support them na botu ibera ibagwatana na nto biashara so that they give us service that we require no mwanka twari na mugambo jumwe anto biashara ndene ya Meru no ntiro tukathikirwa ni thirikari nene na kinya thirikari nini number 2 mbuge thirikari ya county government turi tayari gwitaniria ngugi na governor oriku ingavana twendete Ata ibakuria biashara ndene County Meru gutonya gikiamba gika Chambers of Commerce nikenda bomba kuthobe na ugebara yamwe turienda kuregister all the businesses in Meru tuenda kuzaa tuna data bank ya anto biashara bonde kuma biashara ili anini kenda ikiri wogodi twethira twina data tumenya twina biashara ngiri 10 antora baru registered na bo bakari wogoti aba na ni wogoti bongana bakorea lemwe witabo kayinyiro bokariwa mbese nyingi nonto antu batije imbesingani karwa na antu mantu ja maguta nonto ijo ja control economy nonto maguta je itia no winto bionde bite yowe yeuka toka petition nege tumitukwera antu ba biashara ibatonya nonto ekiara kimo kituraganda lakini tukaria ruge mwe twin the ndene Meru na ndene ya all the counties umenye kinya thirikari nene tutegera nonto bagekira ogoti ba tuthikira the women, the youth, and everybody else who is in business. My request is to join Chamber of Commerce and Industries kenda biashara cietu ikarabo wega. Nguruki bogite paka wa thirikari kaunti mbaru nikenda kona biashara kugunika. And going forward. Man tujera jonde kaunti kuthithia twibera tugwatana na twa biashara no tuba kuria mbesa. Kwi license gochokerwa. Jarika license igita wa kwitha tunachonde chigitwa ni antu ba biashara mantu jonde je tuguga kuma nande
twithe tukigwatanaira na thirikari kenda tumba kwaraniria na tumba gwitikaniria jange Ameru boteta traffic police batu bekire round blocks ngurukie 10 ukima ikinyo kinyanaje ngurukie 10 o police station yumara yantu bayo njirene o police station yumara njirene na baterunga gari private bano gache matatu na maroli una ndi jojo ndi mandu yatu kwendo karandi guru na tongeri ba county ba national government na ba county government ikenda tumba kwarandiria tumba gwitaniria ngugituru yamu nkiripotera Uru TV bitabuthuri muriuki na hatu thengirete mambura ya madaraka ya rakadithekera kienine kiembu kira kiomba gwekarwa ni antu kurukia ngiri nyanya na maana ya kenda ukaria wakwana ni bweki na nyobangania bure akwe kwithira bukireka kia buru bone kuringana na piezo karia wane ne Raymond Omolo habiachara ni boretu nende kwailia antu baraba kwita kaunti ine utha imbere ya mambura ya ntu gukethira kwina kinya kana biachara bakono oguni bonene ritamone kyo mushiri na kulikiria Kivaro kia Embu kiva kuvikurika mbere ya mambura ma Madaraka Day maria magakora guku tariki 1 mweri wa gatandatu mwaka uyu kuringana na PS wa Interior ni Raymond Omolo vuva ya gusera kivaro giki mari na PS engi atano kuma mvonge ngurani arauga ugitiri ni wa kuigana na ugu akauria andu akuma miena ngurani ya bururi na makiria kaunti ya Embu kwiyumiria niguo gukungwira mambura mama. The stadium where the celebrations will be hosted has a capacity of 8,900 people, and we are expecting that the stadium will be filled to capacity. Later in the afternoon, the President will host a luncheon mainly for the residents of Embu County and other dignitaries and invited guests from across the country. Guko Raymond akiuga kivaro giki gigakora ari kiguni kinene kuri ayuthi na vuri biashara a kaunti ya Embu kuona giakitwe u ati no akibote gukorwa na mambura na mithako ngurani vindi cionthe. To ensure that that facility is put into good use and we will be able to attract a lot of activities within that facility. And the facility, apart from just having the pitch for playing football, there's a track for athletics, but it also has a conference facility. And then there are also sheds for the business community, so that we will not just be relying on this facility for purposes of sports alone, but also to spur business in Embu County. Mwenari wake, Governor wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbalire ni uratara avuri biashara onthe a kaunti ya Embu gwosa kanya gaka Embu kuri na ageni engi niguo kwendie makiria na niguo gukuria biashara ciao. Aria maina mahoteli mevaririe wega ni twaritie nao mevaririe hakikisha rumu cienyu mahoteli menyu kuria andu makarira ni kundu kwega na mwivaririe na irio cia kuruga nigetha ageni mone gwa gukaria. Ino ni nafasi yenyu ya kuthondeka kanyamu aria maina tutuka mustock nduka cienyu tondu ni mukagurirwa ni ageni aria magauka wanatu andu a Embu twauka Embu town ni tugauka na turia na tunywe koguo twivariria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Munini wa Rais Rigathi Gachagua nekirite wira ne thirikari ya kuata mbaru mirandi imirito kenda ukirio uchumi burabuyanagia na biashara malia ne blue economy akiari endere akurigora kiitaro bya gutegia makoyo birabyonekanite kumena ngotano ya European Union rungurwa project ya Go Blue project nongelete thirikari ya Kenya kwanza ikaridene yangu ina EU na county chambwa gukirio uchumi bona gutigira madaga era kwendeka iya kuwatekana. The Republic of Kenya. It is my business on behalf of the President to make sure that nobody is slowed down. So any government ministry or state agency that is slowing down, please come and report them to me. I'll call them, we'll have a sit down and we'll agree that we need to let everybody move because this country needs a fast move. It needs a fast pace because we need to catch up with the many challenges that we have. It is important that we interrogate, and I think Parliament will be doing public participation on the finance bill,
and I'm urging Kenyans to take the opportunity to understand it at that level, so that, because if we go to the streets, we will not have good public participation. And this finance bill is meant to revamp and re-inspire our economy and rediscover our potential. So I think instead of subjecting it to mass action, I think the best way is for us to open doors for participation, so that, like for us fishermen, we are already happy that once we have a reduction of imports, then we are able to increase production here in the sea and in other areas of blue space, so that we can inspire investment. The coast region is a great beneficiary of the new administration, the Ruto administration, because you know the first economic intervention President William Ruto made on his ascendancy to the presidency was to restore the port of Mombasa that had been taken away. We therefore want to say that we care for this region. We are aligned to your aspirations. We are aligned to your challenges. And together we shall make progress for the benefit not only of the people of the coast region, but the people of Kenya. And the contribution of the coast region to the overall economic transformation of this country cannot be overemphasized. Igino kunati akarine bore to kwidira bain na rumenyeria rokuria ira arito barabate guchumba bisi bone kuringana na Humphrey Muthengi oranwe CEO wagikundi giteke kidirikare nikyo Kenya Connection Kids kaitona kauna orete ndo nyiche thirikari ya CDF chidire kiro kirage kigina kya basari kurigeria ana kwengo machukuru. Samuel Gaishima na tumenyithie. Indeni ya college ya kiubundi ya Mass Hill Ntere Cherukindu ira irirugamiri bo ikundi ya Kenya Connection Kids ara arito 50 kuma chukuru 13 che secondary baithiranite kiri wa mberi abo mubango wa kuba basari. Mubango yo gwa kurira arito baba bichi oreruthwa igikundi ya Kenya Connection Kids na utethio kuma kiri General Family Foundation ukirugamagira arito baba 50 bichi na merimonde magikithomo kwa mwanka mugima to identify the chiana ira nide ira ingitetheka ni basari cha machukuru 13 mama liguku tarakanithi na chiana inu tukaimenyerera kana basari inu ikamamenyera chukuru mwaka omwe, especially chukuru ino chiande nikenda itikengwe chukuru kwogu kwina mbeca ikathiete school fees, kwina mbeca ikathiete te school uniform, na kwina mbeca ikathiete tumaitaji tunini turia kana kegucha gakienda nondu no kegwa gatena kalamu kana gatena thamuni. Ende Humphrey Muthengi oranwe murugamiri wa ikundi ya Kenya Connection Kids na kuria akari bairutanirie kinyabo gutetheria ana baraba umite michi etakwebumbira na njira ya kubarira bichi. No weteka uli millionaire kana gutuike teka uli mugitonga as such, but ni possible gutethia kana kwogu ni mwito ngwenda kurudate well wishers na people of goodwill bantu matindaga mwalimu wake matuma michi mathi magela fees kana mathi kugela mbuku muntu no identify kana getura lenu ulungame nako ukalibere that school fees na ukaluthire kind of mentorship. Nkuruki akiuragia ndongi cia thirikari ira ipeja na basari kinyachio chierutanirie gutigira ati gutire murito akaengatwa chukuru no ntubo kwaga bichi ta CDF kana county basari cio ndire nenkanagirwa through the government agencies. Kambuge there is a real need na nembe achiana ni cigwite igicuragia koka nenkiuga ni basari inu chionga ongerelwe nikenda nto ciana cietu iria talented taino ile pabege mani mabote kuthoma na nikenda mwisho kabisa tukegwa twina ntu auge na ntu maria makabota kutiki buluri uyu wetu kana county no yetu ithie na mbere. Mwanka kagita kagikundi ya Kenya Connection Kids imuchiari wa nkuruki ya rito 350 barabara kuma chukuru cha primary Mwanka University. Mwito wa Kenya Connection Kids ni kumenyerera ciana ciantigwa kana ciana ira itina mangina na methe kana ciana ire ni the poor children
gitumi twambiririe sponsorship ya ciana ni untu ni tuonire kuri no bataru wakana gati no ciana ira ite uwezo ukethira ciana ni gifted ni no ithome no itrain courses lakini untu akaga uwezo ugatuika maisha mau maulila iguru ogu kana kata tuika anything. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mpita wa Samuel Gaishima. Tukitha tukikera gatanta kinda tuchia tunkatho na nchono ntobo kwithira watanirite na batu na kinya kibara bonde bomba kumbithia ndeto ine ndi nkatho na nchono ele karigana kwira ni kwithirite ngiwe kaira wakalono karigana ringia na kalono mbere yonthe bitire nkiwa kithira ukethera wina murano ukamenyetha kiantu kithira bateti bayeta na nyaweta murano nawe ukenga kuro ntubira bikitie kuro au no bebi bikitie ona kala woro mwe toka kana toma kwithira turithitie na twanite ndamwira baba onte kinya impara ambira kinyani toi kuina ndabikiringa wa ambira unio toyeta kuria no butata to kuma to na wethani antu ibatumite laini riu RMC au antu baba mwaribe yerutereru kala ambira baba mwaribo bari yabira byotho na bira biena tonyama soft tuite rutereru makosa tobithirie atu tamenya antu ibatumite nguo kaba ondare akichulubale kyakwa kitamboki kalawa yakagirite t-shirt yake na mamwanka mauru pakinyara toro babu baile ibo bukato atiende kuthambia thani tiwa kithira itorire ndu itumire au tunyiri ndu ithani tathambakia nante kwenda kuwa kwebia tia wathani ne biaturwa nyawe okamenya atwanyirire Maureen Kome no mwana wetu mathithia Weru ari na ngetwa PHINEAS IMAANA itho no tukubwa twachemania rurukiri murungu ari mbere.